Moje ime je Nedo. Nedo Vršni. In jaz opravljam stvari. In stvari opravljam rad. Ampak nikoli ne morem priti stvari do dna. Ne morem končati, vedno sem sredi. Ne vem, kaj naj. Samo makni roko. Ne gre, stari. Glej, ne morem. Ne gre. Že odkar pomnim sem tak. In zdravniki nikoli niso znali pomagati. Mogoče ping-pong žogce ne gre, ampak sneguljčica pa par palčka bo pa že menda šlo, no. Pa gre sem in... Fuck. Ne morem končati. Težava, vem, da ni dedna. Moj oče, recimo, on vedno dokonča stvari. Pa tudi, če mu grejo malo slabše od rok. Ne, ne. Nope, tega raje sploh ne bom. Nope. Nad rešitvijo sem praktično že obupal. V bistvu samo še čakam, če se na stara leta kaj poslabša in spremeni moj vid. Družina, vsi držimo skupaj. Vršički vztrajamo do konca. Drugače se ne reče vršički, ampak pač vršniki, ker pač primk ne rabiš zlagati. Kva? Kva? Kva?